si kumpadrek pa ni Juan, si Raymond Chodoro. Kumpadrek pa ni Raymonan, kumpadrek pa ni kasi na Melon, ni Errol, kumadre Edna, kasin Edna. Ay napo, kumadrek pa yan. Tita Linda, kumadrek pa yan. Tita Jean, kumadrek. Ay napo. Okay, dati nga rin te request na Idol Noel Garcia nga long distance niya yan. Aglalalo sa sagot, may kadigitay LDR. Okay, dati nga rin, sagot na kano ko ni si Francisco, kaya ni Arlene Agaran. Ayan, sagot tamot kadigitay Idol tayo ko kumadres tayo. Kumadres! Orehana ka pala, diris kumantak latalaya. Dahil ijawet-jawet naman, da parang makalapay ka darling na Clementine. Hanas sa sagidin. Sakay kadi, itan leya. Ay, nasayaat lang. Siya kadipay, di malaglagit mo. Always naman. Musyak man bilang, tikas mo damagen, sikatin na, ara-ara paapen. Talaga? Nararapaap na ka lang. Baby. Musyak ito'y awan pagdanagan, kasar-sarita na ito'y ladawan. Wari sakmat, kitkitak na giti ladawan. Ket kada awag mo, telepono, isut dengen. Kasin Na men. ito'y baruko Tita Linda. Nagrigaten, long distance na yan. Itten na, iiliw ken panaas. Naginat, di oras naglabas. Kaput Karayo, adi may papas. Alawen, agan anos tabiat ko. Idayan ko, dahit na telepono. Rantayan ta, tisek ka ken sugno. Tasiksikalat, Inay ayat ko. Ita ka kami natatlong kas lang nga ginadayutan. uray adayu ka, ito'y arpa. Kinasinagdan doon, Rabii. Kasla si deka, Ito, Rabii. latakan niya. Hanap ay oras. Taday tatimek mo, lumangegak, umanayen, di mo aliliwan. Ano to, Rabi? Torjak? Well. Kay diin tugot ko asa patang, inikuta awanti ngulit na. Are you sure? Are you sure? Di puso gayam, numaulila at dami. Iliw na kensega, nagrigate, Long distance ngayon, itten na, di iliw ken panaas. naginat, di oras ngaglabas. Gaput karayo, adi may papas. Alawen, agan anos tabiat ko. Idayan mo, dahit na telepono. Rantayan ta, tisek ka ken sugno. Tasiksikalat, inay ayat ko. Nagrigaten, long distance ngayon. Itten na, di iliw ken panaas. Naginag, di oras ngaglabas. Kaput karayo,
idayan mo, dayta telepono. Rantayan ta, tisega ken sugnon, tasiksikalat, inay ayat ko, tasiksikalat, inay ayat ko. Yes, at ating long distance kaya tisagsagot ko magkani. Idol Edgar Takuyog. Hello, Loko mala, sir. loko ma atidog aturjak.